KCTV Lon Rashapi daga Frank Motors kajaka dekali ga bathamai jong Tata Motors halat ko ni Shillong ringkat bakanet foodish ordal mapi nginwan ramani hakir dobyeng jongpi Ka Joint Action Committee Border Meghalaya hakasngi balang kalarai ban pha da ka jingtho sha Deputy Commissioner jong ka West Jentia Hills District bat ka Riboy District bat kumjuru sha ka Deputy Commissioner jong ka Hamren District jong ka Jilla Assam da ka jingkerpat ban ai jingya da yikipat khasi penar ki basong basa ha block 1 na ka daw ka jingdon jong ka kinhon ka bariam da ki jan sipai bat king da ki suloi ya ki bala suba bakila bandai ki lekno Hakabaya day bat kani chairman jong ka Joint Action Committee uba Arvind K Sutnga hakajingya kran bat kilat pathai khubor hadin balawai ke jingya lang uliatho ba yagani ke jingtho on sapha hapo laisni baraka jo ko por ula pentip ru ba ka Joint Action Committee kan salaj ban yakendo ya ka Deputy Commissioner jong ka Hamren District khnang ban pan jingya da yakipat khasi penar ki ba shong basa hakishnong ki ba ha block 1 Nga sutunat ba nakalian ke kiro ki keluar ha ban kran tinga pelu entar si bagi kat to kat ne ki dekot ke step committee jong jak bom do naman mila sno kya ngene kan de gila poi ha ke jinya perkat kam baka ke jing perkat kam ke jumi ke long kumne ba nakalian ke kiro ki asim kya kata nomor ki 4 de suntu ba ke ega baja tinginang ya pensai mene de nakalian ke ki kindang hak ban le ban ya song perkat mar I wan mene kum president but the extent member taking up into the association mark association ke jokir bayar pun ha gitu kot ke di hab ania tu nomor balai bagi la rai nakalian ga jak bom ni rai mene ba number 1 ban I security ban pertib syar nomor kibriu ki ba phong uniform ki bara sulai ki ga ni kisang penar ni ka sa kelen sulai ki ya di kata kata ke jing ko ngintip lalu kim tu hei tak sulai tingin la rai ba namba kal lenti ka ain ba don tingin la kumno ngim tho skip lai ngot ki DC Riboy DC West Khasiat West Gentiles but DC Hamra nomor balai hado mentahi kadang ne e ka district level ka DC level committee hakani ki interstate border tu ka banadu ka por captain sama la don chief minister level chief secretary level DC level ba SP level yin ai ko piro si SP Lagi don kamban ban ya dai kini pai ba juni nomor bulai ba larakim ai tingada tegamut kila pulong belang la pulong masih ki ba dari kitu ki beri bara asul ki le bo ki sedang ban siap ki sedang ban le ki kam ki ba pentrim kamut ki pai ba juni kila sulong open dan la pulong ba kom pencha orang dah teban yada na kata sibet hingan pendap ke sini Lasi lasa, hapok lasa, ni lasi singin perpoi no, bisa kini bilang, singin dalek ni penduk lah kan no, ngin dalek lo shadow 100, mana penduk ini disi, jadi ikan thai ba long disi itu, ngin lek penduk, ngin penpau lo sekacak pendriu, sekitu kinong lek bor ba, ni don kecikit kri iki pai ba jom, mendai bagi susong tangna silo, kata kalong very clear, my message. To those who are intending to commit violence against the Penar and Khasi people in the Block 1, Block 2 area, I am telling you directly that we are going to take responsibility and we are with our people in Block 1 and Block 2 and we will not allow them to be slaughtered or to be intimidated just like goats and sheep. Kata-kata message ke jong naik. Kabar kalong ba ni kerpat ro ya sarkar ba kamta mangani ke second stage. Na 1951 ka notification ka bara igini jaka sopok karbi anglo don kam ban wanra biang suai gini. Suai mangin perkat ban ya keren ni hapan wanra suai gini. Ta kadau jing ka lenti ka bangi kidau ya ka government legalized that the 1951 notifications 148 149 151 these have to be withdrawn before any talks on the boundary issue relating to Block 1 and Block 2 can be carried out. Nalor kata, nilai rai, ba nakaliang jog gini kipai ba, nakajing sisa, kade bandon, kan negotiation. Hi, ni kuat baka peace
the peace process should go forward. The peaceful resolution of any grievances, of any issues of contention must be done through peaceful negotiations and through the process of the law. Not by arms, not by intimidation, not by force. Takadaw nga la request ro ya ka committee, ya ka border area committee, bayalaw mo ma commission nakha ba kinsang man pli ya kalinti manangtay silang ro ni kre. Hangta ba kawan ka request ko joni ka amka, iko all nagala Karbi Association, baka day bandon ka jinga tray lang ko joni bat kinero aji sa kisulong na pati hakan betip ya kata committee bat ngile request iki ba kidon kam ban le kloy kata kanang ba niyo ban move sa kamat banyadai ki jat medri jong ki basa stage ki jaka ko long klau ko bandon surok ko bandon light ko bandon hospital ko bandon school ko bandang dehi sispa asnam hi kum makilong sispa asnam kum tahi kilong mentaro si om ba kananti menta kami hi kananti kendo lagi ni ki area ki bobon hi andai mundon bapet mundon bayarap iki takadaw ba nakaliang ke jong kiro ka request ko ya mana ba kidai ban open ya kan negotiation bajing keren kam tam bagi tu perlu karbi ke badon kita kemensin ban ya keren ban ya trai ban manra e kecik sok kecik sa kita kidai kijing ya keren kijing ni taksi ban nga next kamba nakaliang kijing ni ro tangha po asni lasi ni lala ban pedat kita sti ni lala ban pedat kita ban le kendo iki disi bat PSP jo di Lightning District yang ban manra at least ka sense of security kini pa iba jenis. Naglang jungi ko kaol mi kale Karbi Association ko badan hoko ka jelam kale. Idon kata gajing sneu kya, gajing sneu mensim jungi kumprado prasna bai imlang sala. Muta kana kapor niwan simentai kana gajing ya kren. Wat ka kendon ka banangkong ka bangi sud hu jumut kana kapor makan pau sa media kilo. Ningkong nyai dak proses ng kajing i ya thoi kalenti la ka ba ni la ban ya kendo lang la kajing setu tu nang ba kan ra yang ki kam ka ba ide kan ya ka benta ka ba ka ba ni selok lang ru dibri wadan hang tu ke area ka ba la ya pin i yang iki jing kumno ban sol ya kan ka problem ka jongki insa simkia kan ka benta ban ya trailang bat ki bat kabalai kalong ba kebenta keberangsa ga kam ka ba kacak bom ka di menle kanang ya sakon ena weng jungi ru insa perkhatnya ke kam kilak nanti ba dang la ban ya sementara tanggutai kebenta bangi ya snok tilang menesi bani kliuru bat kam ya kene kermen scam bagi kam ke ba kiwe kiba kita ikam boman ke bakile miru mi pendram moil ailat yaki ba kinwan kum kene ke cingja ane ki kam nang ne sakma nang ba ki breu badan tu kim imsut imsan in long hi kum ki reulum ke ba ki don ka penta jong ki kin long kaju kata re jing trang ga jong bat jing anut jong ba ki dei ba snel scam ya lang jong jing kapat naglang jongki jak bom komiti barokoi bat naglang jung yam kar isa pentip niat snipat benta ka ba minang sapakha banyo ka jingtip bat ikam ka ba minang ya ka daw ko ba apan long kum kene kala dai ka jing ka ban kibri jung recently ka don ka election nagbenta ka Autonomous Council sa Karbi ang no. Te kumba mention isa man ka koman kumlong sunong bataw aga bat ke cingja hangtay te ni basa basyong hangtay nimsam daya deal ka government bat ni dan apoy ki election te isu yale di rumah ke te harnya kasin let's say ba kajing yarap ketik ni kalau lawa bun di babat mobile lah itu buat dia ke hotel ke Basai. Te gibri gula sedang basing tu baka vote ka dan kau beli ke Joka. Te marsin poy ke kubor election di paj ba la sing tu baka long ki leyong ba apa ke sorkar hitam dai ke jomi balengin ya.
ngin ya no senyang bat ka sokar kadang-kadang bagi beri wilayah sim karai ban om ya one have book shoot te don ki political leader ki ba sneu ta no namar bagi tu sim kabu be ki tu sim kabu be ba nakawut jong ki ba song masa ke ki ju yo song ro yo kita di Afghanistan ya kambang kan kita kadang isu Ukraine kita di hak mining di basu orang ba himla song himla bangsa hang lada him ya corporate baka election jongi ma ke jiksa bag election kamdai ke jongi ke election hi ya barok ni te haba ka sarkar hi ka jak na kier nani ini hindon company corporate baka sarkar te kabasngau pula ba agi poran mensua ni ju ya corporate baki wad la dangi mi oye te hakni kesin ke ba recently te ni ya quick no ba ni klem dayara nambar bangi lasngau tu ba ka sarkar ke depan agi facility kam ka identity mo ni ba sangi lasa la song ka tasnem no 1951 hi la exclude lasa no sapai tang ba ka development de ka longkum ba 1951 mensua kamdon ka we ro ka batmai te ki snyosuk bagi report bagi ki ICDS ki don ki LP school ki don tang bangi i dagi mat la jong don lai teli ki LP school ki ba bom don tanggit ki bom don jingkhang ki bom don bands ta ken di ba ki accountable ki bangi i ba so ka tale te haba ki beri ki lasim ta rai rang ba om participate te kiro ki las nyo tu hi ba ki beri kum ya participate te ki claim the one campaign claim the one footwear and tabut beri amba gidon kumangi kilaya itu ikau suah kila don kata kejingnya jan kila don ke contact number ki phone la phone yang ba ki hab mino nang ne hab le hab him sim responsibility nang ta kadang ni claim ban se namar bani song hang te gi nong song kum ki lo tut post mo don kita gi wing don dari strength don ke proper education ke ni kentip sya usherman jong kajak bom belum bahajan jangi sar la jia kita dum kita gi keten bakor ten don kam ki jing sing jumut apiken namar bah gajing sisa om bangi setting ya kata gaban yele ban no en rai wa asa himini tren nang kong ki bangi de ban wa de jing ya gajing sup ni kwa ya gajing sup kamlong ke basuk an pet refugee kamlong ke basuk an i no ela bisno ngajong 2003 recently the por wa yang mama trajong na basa kidnap lagi militants layak het barro pesnong ketau ani la ikan syara pada jinjia kita te hakani ke por ke bamuntan te ngam suban i te ngam banse ngam tip syaisar te ngek bawa la don kita gijing ke bakum kita kara kasrim dor kum tutar turi namar ba menir la layo sngau na i secretary jongi baila report bala don ki ba congress kibawan survey ya kesnong ki bala kesnong sa na bulan hagrai labang it's not very different with the past time nga akar parjur hi ya kibahalor makin pek tam na gadi ya gajab bom bat kajing don rongkat jong ki amka makiro bagi sem harani sim kialang nagbanta ka suk pasai tam mo kiro dum sakat no tam ki song sensa te kajing song sir jong kiro dum ko asam kam ko ba tenat das ir shisha jadi ta daw langba ka nega langba ka ki media akin sa ay nga kwa ban request ya ki nong song ya ki nong megale hi baro ba concentrate ya nega ka kam ba kam tam le ya ka sokar hi ba la don kalat mut bangi kwa ban bat iki kita jong di sokar ban weng no iki ni ani kata ke 1951 hadu kat menne kamlong ka kam kai mo ngila sya chi un kicing dela da pilek pej makiro atau di sekitar biang long timnas identity yang ikut di nah de kumong ni laban participate ke election isu tho da ke pardesi ti ong chuma kawadi right na ka kasi works mo chumang su mo kipoy kan ka daw bagi bri kelas tu omdai bakhang sar erwin omdai bakhang no omdai commission bakhang ga banom like pet butcher tenai ba ubri simet ulas ngau tu hi ba kamdai kene ka sokar ka ba ikin kane ka dai ka sokar ka balong kumban bari tulen adin kan bam ba kan mut teli
Kan daw ki brief la sim ni tarai panom participate syu. Kum ka way ka box ka ba don hamojem kayo 0. Arbon kayo 3 woods. Na padeng jong kita ka way ka like CBGP but artli yo efficiency. Kita ki woods ki ba gas ning ha ta po. Balai ka je kum ta na maro brief syu tu. Te ka je singaw rem hi ki political leader. Namar ba ha ka por bagi like situ nisar tujuh rakyat tin bahaya. Kasih loko ab cinta mat कीजिए हम जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा. By using this word, maybe they have to pressure us. They try to dominate us to be as slave. Habalong ke demokratik kita ini apa balong kita mau? Ay ngegalat bangin rai, you know ban Christian. Ladang imno ladang isngeu dai ban ay ga nota ro ka dai rai juni ladang isngeu ban rai no ya ga yo nuno ke ni dai rai juni. Belagi political leader kuat ban dominate. Kata dai ke wa ke kubor ke basngesi. Naliang jongi ini naliang jonga bar ke komiti jonga instrumen ba kajingnya keren jongi hanya kan sesok ban kan wan ra hi ke suku san ba kibri ke basong so basa hang teru batin song sungai dan dadon kena ka jing pensir yang kunma bar kam tam lai naliang jonga kuat dan request ya ki all megalia karbi ban ya cooperate ban comprehend bagi kita ki badon sel basa sete maki bangi ni try lang nang batasuk kesan kan don tadi ngisu ya kawang keti te barok mo pa sepi ong kawat company ka sena pun tuli tado karbi ula ban bat te ngilu la kan ba la ong kita tempai pada ki karbi gi ong ngilu ni te ngim kwa bandon kata ke komunal kan kita ni kwa bandon no kata ke jingya murom kalian asi humanitarian kata de way ke development what la da kamlong ke government development ke asi humanitarian development kata de bat yaki para dok para senam bat yaki para lokar bilai ba kamdai ka Russian relation na tu antai hulong kuma mo i broda laki tu pa la ong meneh da jing ite bangi don kata da jing jan kata ba kila long pa si yin dan ni kuat bandon kita ki violence ni kuat bandon kita ki komunal kata ken ka ajena ka topik jongi ban kuat ban keren suat da ke basuk ke